The Honorable Groenewald. Achtbare Speaker, I must say that I'm quite disappointed that we have it like this, and then speakers of political parties come here and they try to score political points. That in itself is the misuse of women and children trying to score political points. If we say that we respect women and children, it's no use blaming political parties. It is no use blaming the police or social workers. We must ask ourselves, what do we do to protect women and children? That is the question. You should ask yourself, do you set an example to say that I respect women and children? That is the core problem in our society, because we don't have discipline anymore and we don't have respect for each other. And if we want to solve the problem of violence against women and children, we must start to ensure that we respect each other. Achtbare Speaker, ons het nie die volledige prentjie as dit kom by geweld teen vroue en kinders nie. Ja, as ons gaan kyk na die misdaadstatistiek, dan sien ons dat seksuele oortredings is in die omgewing van 50,000 per jaar en dat dit afneem. Maar dis nie die volledige prentjie nie. Point of order. Honorable Groenewald, can you please take a seat? Honorable Mbata. Madam Speaker, can you please ask the audience not to clap hands, please? Yes, indeed, members who are our guests in the gallery, please do not participate in the proceedings by also applauding by clapping your hands. We ask you respectfully, we welcome you, but please don't participate. Honorable Groenewald. Maybe they only appreciate the good speech, Honorable Speaker. Honorable Speaker, wat ek wil sê is dat as ons kyk na misdaadstatistiek, gee dit nie 'n volledige prentjie nie. Ek het byvoorbeeld 'n vraag gevra aan die minister van Justisie en in die afgelope laaste 3 finansiële jare was daar nie minder nie as 264,619 beskermingsbevele wat deur ons howe uitgereik is. Die probleem is dat daar is nie 'n kategorie spesifiek vir gesinsgeweld nie. Baie keer is dit 'n aanrandingssaak, dis 'n poging tot moord, dis aanranding met die opset om ernstig te beseer en dit word verwring in die totale statistiek. Ek het reeds begin by die portefeulje komitee en polisie en ek kry goeie ondersteuning daar. Laat ons die statistiek begin skei, laat ons duidelike prentjie kry van wat is die omvang van geweld teen vroue en kinders en dan spesifiek gesinsgeweld in Suid-Afrika. Ek sluit af om te sê, jy moet na jouself kyk. As jy respek het vir jouself, sal jy respek hê vir vrouens en kinders. Ek dank u.